Kiri, 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 kiri. Welcome! Welcome in Japan! On the right side. Oh, gede banget. Too big, Bang. Lihat. If you follow us, you can get free shot of sake. Oke, arigato. Thank you very much. Kita minum sake kalau kita follow Instagramnya. Mas banget. Hari ini kita mau flight ke mana deh? Ke Jepang. Mau tau gimana seruannya kita di Jepang? Makanya ikutin terus Crazy Rich Virils. See you in Japan. Aku naik kapal jalan. Hah? Naik kapal? Naik kapal tuh? Gak usah, nanti jatuh. Lihat Doraemon. Kamu mau pakai baju ninja nggak? Aku mau. Pakai baju ninja? Iya. Oke. Hah? Apa? Biar kelihatan keren. Kamu kan udah keren. Emang kalau pakai baju ninja kamu jadi keren? Kita foto pakai baju ninja, oke? Papi diajak nggak katanya? Iya. Papi diajak nggak pakai baju ninja? Iya. Lihat-lihat kalau mau jalan, kalau mau mundur, orang nggak apa-apa. Oh halo Mas Sabto, hai. Selamat pagi Kak. Pagi. Selamat datang di Bima. Terima kasih. Oke, ayo berarti kita ke mobil sekarang. Oke, let's go. Let's go. Ayo, let's go. Soalnya kalau bagus pengen nambah hari. Come baby. And also your friend, the amiga. Lantai 4 ya, Lintang. Udah pernah? Oh belum, yuk. Ya, Tsukiji Market itu. Iya boleh, Oke, yang siap. fresh semua kan? Iya, betul-betul. Fish market you like? Oh no, you can eat. You get the fresh market. Because it's not. It's you can make a coke. Yeah. Yeah, well then. Kiri, 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 kiri. Mau Left. dingin harus anak-anak harus pakai high tech nggak? Harus pakai. Berarti kita ke toilet dulu bisa? Oh, boleh. Ayo toilet dulu pakai high technya dulu. Kapan Mas Sabto? Tanya Mas Sabto, sajinya kapan? Saya di luar kota, mungkin minggu ini sudah ada sih ya kayak. Oh dingin, cuy. Coba. Dingin nggak? Ya, aku ketinggian. Oh dingin, marmut. Kayak AC. Kayak AC. Di rumah dua-dua ya. Welcome in Japan. Ini udah keberapa kali nih? Padahal tahun ini udah ke Jepang kemarin berapa bulan yang lalu. Sekarang ke Jepang lagi. Mei ya? Sekarang Jepang lagi ya. Jepang itu the most favorite place for me and my kids. And also her. This is the first time you come to Japan. And try the cold also. Okay, you will see. You will really like it, this place. Silakan Pak. Okay.
Ayo, anak-anak. Naik. Wah, banyak banget laganya. Oke, lanjut. Ayo tuh. Abang di belakang aku aja. Gue sih nggak kuat dingin ya. Yang benar. Ayo kita mau cobain apa dulu nih? Daging sapi wagyu. Wagyu tuh. Sini kan. Kepiting itu kan? Hai, Dada. Hai. Mau apa bang? Mau cobain yang mana? Abang. Mau itu dulu. You wanna try this one? Egg with crab. Yeah, let's try it. Let's try that. Abis itu kita try wagyu nih, wagyu. Did you try before? Yeah, I tried before. It's 5 years ago. 5 years? Yeah. Ayo, ada yang mau apa aja? Mau cobain apa aja? Bisa makan apa aja kan? Hai. Oke. One. Abang apa? Crab and salmon. Crab and salmon. One. Okay. This is one. This one. And then apa abang? Oh, one piece. One piece. Babe, what do you want? Come here. Lintang apa lintang? Yang mana? Ngomong dong. Oh, this is two. Two. Gue samain aja. Okay, let's try the crab. This salmon. Crab, this one? Yes. Two for me. Okay. Then three, this one. Three. Before is one, right? And apa lagi? Kayaknya ini. Another two. So five. Five, two, three. No. Three, five. This is five. Five. Three. Bener kan? Iya. Masih mau nggak? Kamu mau apa? Mau apa? Oh? Yang mana tuh? Number four. Six. どっち ?6? Six. 6 ピース Yeah, six. トータル何ピーストータル how many? Yeah. Everything. And then this is also one. This is three, six, one. トータル 10. Yeah. OK。あとカニ。違うな。パニークラが違う。これが3だっけ Three. トータル9。9 Yeah. ピーストータル Yeah. OK? Yeah. Okay. 全部合わせて全部合わせて10ngomong deh. 何個だ4、5個これ6。あ、そう6ね。6ね、6ね。10個ね。これ1個ね。これ1個。オッケーオッケー。10個ね。ウニイクラが3、カニイクラが6、カニが1。
Nggak tahu, ambil aja siapapun yang mau. Arigato. Itu supitnya kan? Ayo kita coba. Kamu kan bukan itu tadi. Kamu ambil aja. Oh iya ya. Oke. On the right side. Oh gede banget. Too big bang. Ria. Tolong buka. Ini nomor 6. Itu yang nomor 1 tadi sama. Thank you. Ini unagi kepiting. Mantap. Mana aja yang dikacau. Asinnya kebanyakan. It's very good. Nice. Amiga. Enak banget. Unaginya very fresh. Satu depan. Enak. Enak coy. Nice dream. Makan wagyu sebelah. Enak coy. Umami bro. Gila. Dek. Adek. Marmut. Cobain dong. Aduh, ini telur. Ini telur dia. Telur. Telur sama nasi. Makan ya kak ya? Mantap. Di sini nggak ada tong sampah ya? Ada tong sampah ya? Tong sampah. Nanti kalau dapat, Susah di sini tong kalau dapat sampah. kita di mobil. If you have, it's better because I don't want to give you a lot of change. Excuse me. Have fun the Steaky Joe! Yes. Oh, yeah. Yes. Hi. Hi, how are you doing? Yeah, how are you? Great. This. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 of this. I see. Yeah. And then 1. Sure. Itu Diva cari jodohnya tuh. Thank you. Pasti 31,200 yen. Yuki Joe! Bebeknya kan daging, mahal. 31,200 yen. Tidak ada daging. Hello, present for you and A5. For me? A5 Udah garlic ambil aja. and Itu nasi goreng ya? garlic rice. Oh, garlic A5, rice. okay. Let's try. Thank you. Hi. Enak banget. Nah, abang sama. Otomatis kudasai, tunggu. Nggak tahu tuh. Iya. Itu enak banget. So this is your change. Thank you. Your order number is 25. There's our Instagram QR code. If you follow us, you can get free shot of sake. Oke. Arigato. Thank you very much. Kita minum sake kalau kita follow Instagramnya. Mas banget. Make a video. How to make a video? Ready, guys? Ready. Oh. Dia lihat deh. Okay. I'm hungry. Other than that, we have Hawaii pastry and Kan, arigato. Ayo sana. Adik mau nggak? Oke. Take it too. Abang yang itu nanti ambil. Can I have this? Yeah, take with the plate. With the plate.
Also, you can try. Thank you. Thank you. Ya ampun, Ya. Kayak pelayan dah. endul banget. Sumpah. Nah. Very good. Gila ini mah ini banget apa? Juicy. They name this Wagyu. 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 This is Wasabi. wasabi. This is salt. This is I don't know what. Kayak ini daging gitu. Ambil mas. Iya ada ini. Parah. Parah endul ber bilang endul gitu deh. Endul kan? Tuh. Enggak keras enggak ya? We walk. Ayo let's go. Kita kemana nih? Go we eat ramen. You want ramen?